pipine Mama Yahana sayang apa kian arane demen ningati kula kesengsen melewat yang goyangan sayang Mama Yahana sayang Mas Yoga barang wong mayahan Rizky sayang Mama Yahana Bapak Rizky Mas Yoga Arya Production tim Sambung selagi ngintip-ngintip baik yang dulu ngerti kulane wis pengen barengan Mas Yoga sayang nikmati langkah jodoh wis pati ku cari ngomong ibarat wong medeng beda bulan Mama Yahana sayang najan ketemu sepisan kulane dadi kelingan sampai kapan kebayang bayang kakang sing